Che ke ditaba tša sepedi tša SABC thwi go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. The lack of economic and employment opportunities has a direct correlation to poverty and it exacerbates inequality. Meketeko ya letšatši la ditokelo tša botho e hlwile e swerwe ka Kapa Bohlabela le dikarolong tše dingwe tša naga ge go gopolwa dipolao tša batho ka bontši ka Langa le Sharpeville. Ba re hlokomele ba se ka fore nyaka ka tšatši la diboutu fela ge ba re go ka re ile ka re ke mangelo ya diketekete. Go sa le bjalo ba bangwe ba badudi ka Limpopo ba sa goga ka kgara ka ge e le mengwaga ba sa hwetše metse a go hlweka. Mopresidente yo a sa tšwago go kgethwa wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah o ikana go tumula bomenetša ka medu go hlabolla metsemagae. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Tšeo di etilego pele moketeko wa letšatši la ditokelo tša botho o be o swerwe ka Kariga ka Eastern Cape mongwaga go hlompha dipolao tša batho ka bontši tša ka Langa tšeo di diregilego mengwaga e 40 ya go feta. Se ga mmogo le dipolao tša batho ka bontši ka Sharpeville di laetša kgatako ya ditokelo tša botho ka mmušo wa apartheid ka ge makgolokgolo a batho a ile a thuntšwa nakong ya ge a lwela tokologo. Kgwekgwe ya mongwaga e re go tiišetša setšo sa toka le ditokelo tša botho. A re bogeleng ditiragalo tša go fapana tša letšatši la ditokelo tša botho nageng ka bophara. Moketeko wa letšatši la bosetšhaba la ditokelo tša botho o thomile ka peu ya digare go gopola bagale bao ba hlokofetšego ka March 1985. Le ge go le bjalo ba malapa ba sa kwa bohloko le ka morago ga mengwaga tiragalo yeo e fetile. Ba bangwe ba tšere sebaka seo go bolela ka ditshepišo tšeo di dirilwego ke mmušo e fela di sa phethagatšwa. Nakong ya ge motlatša mopresidente Paul Mashatile a fana ka polelo ya letšatši o dumetše gore bodidi le bohloki di ka fedišwa gomme badudi ba tšwela pele go ipsina ka ditokelo tša botho. The lack of economic and employment opportunities has a direct correlation to poverty and it exacerbates inequality. Government is working to create more opportunities for all citizens through various policies and legislative frameworks. Go le bjalo diboledi moletlong wa go keteka letšatši la ditokelo tša botho ka University ya Sol Plaatje ka Kimberley, Northern Cape, di kwane ka ba lehlabula gore badudi ba Palestine ba swanela ke go ipsina ka ditokelo le tokologo ya bona go no swana le badudi ba Afrika Borwa. Ba ipileditše go mmušo wa Afrika Borwa go se dumelele bomphenyašilo ba dinageng tša kantle go ba tšeela dipheto godimo ga melawana ya bona ya ka gare ga merero ya dinaga di šele le kgwebišano. I'm exceedingly troubled by the continued harm that the people of Palestine are experiencing, and the world stands immobilized and unable to act in support of them and to end this terrible, murderous onslaught against these people. Mono Gauteng yo mongwe wa bao ba phologilego ditiragalo tša polao ya sehlogo ya Sharpeville ngwageng wa 1960 o eleditše baswa gore ba se lebale history. Mmušo wa province ya Gauteng o bo o swere moletlo wa go keteka mengwaga ye 15 ya dipolao tša batho ka bontši ka Sharpeville. Go beilwe digare moo go gopolago bahu ba 19 bao ba hlokofetšego tiragalong yeo. Selwane Phethane wa mengwaga ye 16 o sa gopola gabotse tiragalo ya mengwaga ye 15 ya go feta. Letsatsi lena le bohloko ho nna ha se la thaba wana ga khutlela magao mo re tswang teng ha batho ba bo rona ba ne ba bolawa haholo hobane ke ne ke le moo ka Mpumalanga badudi ba sekunda ba re mmušo o swanela ke go bea pele mananeo a thuto le go lemoša badudi ka ditokelo tša botho. Boipiletšo bjo bo tšweletše nakong ya moketeko wa letšatši la lehono ka holong ya setšhaba ya Mbalenhle. Moketeko wa lehono o boetilwe pele ke kgoro ya setšo dipapadi le boithabišo ka provinseng yeo. Mmušo wa province o fane ka makgobapuku a 2 a go thetha le dipuka tše 250.
mmuši wa province yeo o e ka nne go matlafatša masolo a go lemoša badudi ka ditokelo tša botho. Modulasetulo wa lekgotla la bosetšhaba la DA Helen Zille o re ge nkabe go ya ka yena o be a tla thwala Tony Leon bjalo ka motseta o moswa wa Afrika Borwa ka United States. Se se latela go rakwa ga Ibrahim Rasool bekeng ya go feta ka morago ga gore Amerika e tsebagatše gore o hlohleletša semorafe o hloile Amerika le mopresidente Donald Trump. Zille o boletše se ka thoko ga moletlo wa segopotšo sa letšatši la ditokelo tša botho ka Claremont ka Johannesburg mo mokgatlo o thomilego ka mogwanto le mediro ya setšhaba go gatelela le go rarolla ditlhohlo tša kabo ya ditirelo. A re lebeleleng se le ka mo mekgatlo e mengwe ya dipolotiki e ketekilego letšatši le. Nakong ya ge moetapele wa EFF Julius Malema e fapolelo moletlong wa go gopola dipolao tša batho ka bontši ka Sharpeville o sotša sa metše mare go tlhatlošwa ga motšhelo. That budget for the first time will not be passed by Parliament because Parliament has got a right to reject a budget. Malema o bušitša ipiletša go badudi ba Afrika Borwa go ema ka maoto ba kgatlhanong le taolo ya mopresidente wa America Donald Trump. Why does this government not tell the USA that when white racists refused equality, Nelson Mandela said they must just be confronted with arms, and that today we are better because we are confronting racists with legislation and the constitution to expropriate land without compensation. Ka go le lengwe mokgatlo wa PAC le ona o be o keteka bagale le bagaleadi bao ba lobilego maphelo a bona bakeng sa mmušo wa kgethologanyo ka 1960. Moetapele wa mokgatlo Mzwanele Nyonso o re ga makatšo ke dikgotlhano magareng ga taolo ya mopresidente Donald Trump le mmušo wa Afrika Borwa. The time for slogans is over. Let us help our people, give them land. Nangoku or Trump are complaining because we are talking about land. Mekgatlo e mengwe ya dipolitiki le yona e ntšhitše sa mafahleng. The gains of the last 30 years run the risk of being eroded by elements, whether those are AfriForum, whether there is representation from the DA, and many others, that divide us. ANC has dropped the ball as it was the governing party, because when we are supposed to pass Section 25 of the Constitution, when you even had the majority, 2/3 majority. Go sa le bjalo modulasetulo wa lekgotla la federal ya DA Helen Zille o re nka bana le maloka e ba tla kgetha Tony Leon belo ka motseta o moswa wa Afrika Borwa ka United States se morago ga go rakwa ga Ibrahim Rasool. Zille o re dikemedi tša mokgatlo wa gabo di ile ka USA go swara kopano le mongwaledi wa mmušo Marco Rubio go lokiša dikamano magareng ga Afrika Borwa le USA. If I had to choose, I would choose somebody like Tony Leon. I think he would be absolutely excellent. He's been a very, very good ambassador before. Well, they cut off aid before the DA went there. So we were basically saying to them, don't punish the people. If you don't like the ANC, don't punish the people of South Africa. Go le bjalo DA holofela go šogana le tlhotlho ya go kgaotša ga meetse go badudi ba Claremont ka Johannesburg. Re sa lamogela bjalo ka ge Afrika Borwa e keteka letšatši la ditokelo tša botho ba bangwe ba badudi ka Limpopo ba gatelela go gatakwa ga ditokelo tša bona tša go hwetša meetse a go hlweka. Tokelo ye ya motheo e ngwadilwego ka gare ga sengwalwa sa molaotheo wa naga ke toro fela go badudi ba profense. Limpopo e boemong bjo bo hlobaetšago lenaneong la kabo ya meetse mafelong a mmalwa. Go ya ka molaotheo wa Afrika Borwa batho ka moka ba na le tokelo ya go hwetša meetse ao a lekanego le go hlweka e fela go badudi ba ngwabe ka ntle ga Steelbot ka Limpopo seo ke toro fela go bona ba nwa meetse le diphoofolo ka nokeng ya Tubatse fao ebile ba hlatswa go gona le ge motse wa bona o le kgauswi le letamo la dipilione tša diranta la di-Hoop badudi ba re ga ba holego go tšwa go lona. A rena meetse sokola metsi mo magaeng le re reka metsi go ndwela ga re tloga mo re a gae ro bja wa shine ga re bua re tlo reka metsi ka monokeng ba re tlhokomele ba se ka forenya ka tšatši la diboutu fela ge ba re go ka re ile ka re ke mangelo ya diketekete ba le mo gaufi le rena ba nyaka boutu
ba re tlhokomele ka ditirelo ka moka ba je se ka kgetha malapa. tlhokego ya metsi ya go hlweka e na le ditlamorago tše dimpe go lephelo la badudi go swana le malwetse a go etša kholera le letšhollego magareng ga a mangwe. Badudi ba motse wa Makhutšo ga Masemola le bona ba re ba itemogela tlhokego ya metsi. Ba re le ge ba dula kgauswi le letamo la Fleck Bošielo leo le phuphumago ka metsi ga ba hwetše le ge e ka ba le rothi la metsi. Ga re ne metsi sa re bona metsi ka 2010 a re ne le sero nonwa metsi le ditonki le dikolobe ka mokana ka re nonwa ka poleke one. Metsi mo gore nna ke tlhoba boroko noka ya gore nna ga e ne metsi re fata didiba go latlhelwa diphampase ka moso gore ko ga metsi ka mola o no kry-a sediba sela ba se phušeditše. Diperesente tša go feta 35 tša badudi ba Limpopo ga ba fihlelele metsi ya go nwa. Nakong ya ge a bula Lekgotlatheramolao kgweding ya go feta, Tonakgolo ya Limpopo o tšweleditše tlhohlo ye. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga se Khukhune. Badudi ba Nyakallong ka Allan Ridge ka Free State bao ba dulago kgauswi le letamo la Moepo ba re ba dumela gore mafelelong ba tla hwa ba dutše ba le seemong seo se hlobaetšago sa lephelo seo ba se kgotleletšego mengwaga-ngwaga. Ba re ba lahlegetšwe ke kholofelo ya gore maphelo a bona a ka fetoga a kaonafala. Mengwaga e 30 ba gapeletšegile go hema monkgo o sa kgotlelegego mola dintlo tša bona di dula di tletše metsi. Ba bangwe ba tlogetše dintlo tša bona. Ke seemo seo se sa kgotlelelego sa monkgo o sa felego le gona o tsena ka matsika ngope e fela go badudi ba gapeletšega. Go motsofe wa mengwaga e 78 Kuo Mafikeng o a belegego ka bolwetši ba mafatla se se bea bophelo bja gagwe kotsing. Le metsi bothata bora kena ka tlung le di kena ka tlung le tsona gona le diphoofolo. Badudi ba fa ba gapeletšega go dula ba tswalela mabati ka ge ba tšhaba go longwa ke menang. Keleletšhila lefelong le e gaketše se ke ka gore pompo e thušago ka go tsamaiša metsi a ditšhila e senyegile. Batsofe ba latlhegetšwe ke tshepo ebile ba bolela gore mmušo o laetša ka tsela eo ba sego bohlokwa ka gona. A re batle nnex mona mo re teng dilemong tse di dikella ga re bone o ntse re tla le tlosa nenne re tla etsang ga re bone nnex ntho e tsalang ga nna ke gatetse. Pejana batho ba bano ba ile go ba tlhokofala go ena le gore tirelo ya poloko e sware magaeng a bona ile ya swarela ka magaeng a bobona. Mengwaga e 5 ya go feta mmušo o ile wa tshepiša badudi bao ba amegilego go ba iša mafilong a mangwe. E fela pušo ya taolo ya bošupa yeo e etilego pele ke Tonakgolo McQueen Letsoga Mathai e re ge ngwaga o fela o tla be go agilwe dintlo tše 30. Atla Christmas ena e tlang batho ba Nyakallong ba dutse ka hara matlo a bona. Di-site tse re di identifyile moo o tlo thola o tswa Ntate Saki ke matlo a ka bang 8 e re tlo ahang le Harmony le yona e be le matlo. Badudi ba yo go ka re ditokelo tša bona di gatakilwe. Pejana re botšišitše gore na letšatši le la ditokelo tša botho le ra go reng go wena bjalo ka modudi wa Afrika Borwa. Letlakaleng la Facebook Lilian Lesufi ga ke bone le na le mohola go nna ebile a ke kwešiše selo ka lona go no thaba bašomi gobane ba ikhutša. Mologadi ngwana Shai o re letšatši le la ditokelo tša botho go nna ga ke bone mohola wa lona le ka hola ba golegwa ka ge ba hwetša ditokelo tše dintši go feta rena re le go kantle. Raphadu ka Mokopane o re ga ke bone le sana le mošito ke ka moo re sa bonego go kgeregela mapatlelong ge go na le dipitšo. Malome Ntswane o re letšatši le bolela le bao ba nago le sa bona matšatšing a lehono go maAfrika Borwa ka kakaretšo ntle le go lebelela maemo a bophelo ga mmogo le lephelo bontši go šetše kgakanego fela. Bahumi ba huma go ya go ile badidi ba dila le go feta ge ile meloko ga re sa bolela. Dikgokaganye le SABC News ge ile gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go ruluma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore.
Ditaba di tšwela pele. Mopresidente yo a sa tšwago go kgethwa wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah o gateletše gore go na le nyakego ye ntši ya gore go rarollwe bomenetša bjo bo šitišago tlhabollo ya metsemagae. O ipileditše go ba mphato wa gagwe kontinenteng ya Afrika go rarolla ditlhohlo tša badudi ba Afrika. Nandi-Ndaitwah o ikanne go šoma le badudi ba Namibia ka moka. Basadi ba bangwe ka seleteng sa SADC ba retile gape badudi ba Namibia ka go kgetha mopresidente wa mosadi go eta pele naga yeo. Pula ha e ka ya sitisa bao ba batlileng ho tla moketeng ona wa bohlokwa. Congratulations to Namibian people, Namibian women, and of course congratulations to all of us in Africa. It's very exciting to have the first woman president in Namibia. Mopresidente a beile mmeja fatshe o ile a kopa baahi ba Namibia ho tshehetsa mohlahlami wa hae. Let us all support her and wish her good health, strength and wisdom. Motsotso o neng o lebelletswe. I, Netumbo Nandi-Ndaitwah, do hereby swear that I will strive to the best of my ability to uphold, protect, and defend as the supreme law the Constitution of the Republic of Namibia. Molaetseng wa hae o ile a re bobodu le manyofonyofo bo tlisa mathata dinaheng hobane sena se lebisa hore baahi ba dinaha ba fetohele mmuso. Corruption in all its manifestation should be avoided at all costs. Sophie Mokoena, SABC News, Windhoek, Namibia. Sehlopha sa naga sa Bafana se nameletše maemong a pele go Group C ka dintlha tše 10 dipapading tša go phenkgišanela sekgoba sa go ba karolo ya phadišano ya sebjana sa lefase sa FIFA išago. Bafana ba setlile Lesotho ka dino tše 2-1 papading yeo e raloketšwego lepatlelong la Peter Mokaba ka Polokwane. Ba tla thulana le Benin papading yeo e latelago ka Labobedi la beke ye e tlago. A re boneng dintlha kgolo tša papadi yeo e sa tšwago go fela. Oh, that's beautifully done. He's eliminated 2 and still pushing on now. Can South Africa finish it off? Mofokeng gets his first for South Africa. It's been a long time coming. His opener at international level. Mofokeng. Dao, nice cutback. Mofokeng set up for the strike. 2-0. Oh, they're opening now, the floodgates. Another debutant goal scorer, Adams. Mopresidente yo a sa tšwago go kgethwa wa komiti ya boditšhabatšhaba ya di-Olimpiki IOC ka boripana Kirsty Coventry o nyaka go dula fase le mopresidente wa United States Donald Trump go tiišetša gore dipapadi tša di-Olimpiki tša Los Angeles 2028 e ba tša katlego. Coventry yo e lego tona ya dipapadi ka Zimbabwe gape e leng kgwethi ya Afrika ya di-Olimpiki o re bobedi IOC le United States ba rata go bona dipapadi tšeo di atlega mo nakong ya mengwageng e meraro. Maloko a mantši a mokgatlo wa IOC a bontšitše go tshwenyega ka melawana ya go humana di-visa go ba-atlete bao ba yago go kgatha tema dipapading tša di-Olimpiki ka Los Angeles ka ngwaga wa 2028. Mopresidente wa United States Donald Trump o tlile ka melao e matla kgahlanong le batho bao ba lego nageng ya Amerika ntle le mangwalo a maleba. Mopresidente o moswa wa IOC Kirsty Coventry o re maikemišetšo a gagwe ke go kgonthišiša gore dipapadi tša di-Olimpiki di a atlega.
President Trump is a huge supporter of sport. There's never been a sitting president that has attended the Super Bowl, and he did. He was the president at the time when LA was awarded and when the FIFA World Cup was awarded. I truly believe that he wants the LA 28 Games to be a huge success. Coventry yo a nago le mengwaga e 14 o tšea marapo go tšwa go Thomas Bach ka di 24 tša kgwedi ya June. I would like to say that over these last 6 months, I've realized how strong the experiences and the knowledge of our IOC membership is. And I've never been successful as an individual. I've only ever been successful as a team. And I'm going to look at leaning on our membership. Badudi ba ka Zimbabwe ba thabishitšwe ke go kgethwa ga Coventry. I feel very proud. I mean, she's already made this nation so proud with her Olympic history, the most successful Olympian, African Olympian. And, you know, for her to go to that position and be the leader of the IOC, I think as Zimbabweans, we're super proud. It makes me smile, like the smile that's on my face. We're very proud of our Minister, Kirsty Coventry, with this milestone that she has reached. It's important to us as a woman, especially as we are celebrating Women's Month. Mopresidente wa SASCOC, Perry Hendricks, o re ba holofetše go šoma gabotse le mokgatlo wa IOC ka fase ga ketapele ya Coventry. Congratulations. You have made Africa and South Africa and the rest of the African continents very, very proud. We look forward to working with you and engaging with you to grow the sport, to grow women in sport. Coventry o tlo šoma bjalo ka mopresidente wa mokgatlo wa IOC mengwaga e seswai. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.